Mangga pengantin yang punya dagang pindang. Masih di mesnya Azkia Musik RJ Audio. Tega sirapan tega hianat cinta, apa sih sengaja nyakiti kula. Pengantin 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 wur awur. Ini bos siapa bos? Yang joget rasa isin campur wirang gepok ning badan sun duwe demenan ngraupi wirang. Pengantin 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 teteh cantik Azkia Musik. Ini siapa abang? Tarik dulu dong. Pengantin. Buat pengantin, bos, awur, awur. Terima kasih. Kakang pernah jaluk sedang, sun rela popok celengan. Rumah sakit tawang langka, rela korban jiwa raga. Dilawani dagang pindang, ora isin ora wirang. Tapi apa sing diterima, lara wirang sing dirasa. Wur awur pengantin, asik pengantin, pengantin. Endase koyoan kabeh, demenan selingkuh baik. Laku ora katon dalan, akibat tenggelengan. Sampai ilang nafsu mangan, dilenarani demenan. Ati sun rasane lara, kecewa gawe nelangsa. Rasa isin campur wirang gepok ning badan sun duwe demenan. Pengantin ngeraupi wirang. Masih kangge pengantin bos lagi dong. Wur awur. Terima kasih. Ayo teteh. Pengantin, pengantin lagi pengantin. Azkia Musik.
disambung pakai pengantin. Bos, lagi dong bonusnya bos. Azkia Musik. Kakang pernah jaluk